खमजरी मियंग ताबिरिब मयाम पुनमकपु ISTV न्यूज़ न तराम न ओक्सरी हौजिक अहानबदा मरुएबा पाउ पिजरी लम की मिंग ओनबदा सरकार ना रजिस्टर तौबगे सेंफम का हेना वांखखिबदगी मियाम न अवाब कया मायोकनरे मियाम की खुदोंचानब पाइखतपा थबकनी मसिना अवाब ओगदब ओरबदी अमुक सरकारना मियाम की खलग सेंदोक सेमजिन तौब याई हाइना रेवेन्यू मिनिस्टर कराम श्यामना फोंदोरक्री अमसुंग इसिंग की अवाब लेतनब उ थाबत नतना वाटर बॉडी सिंग अमदी तुरेल की हौरफम सिंग सेमगत पतंगाई फदे हाइना PICED की एडिशनल चीफ इंजीनियर L स्वामी कांचन फोंदोरक्री हौजी मखाता न पाउ संदोन पिजरी गैजेट हापतुना फोंखरबा मणिपुर सरकार की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिनिमम गाइडेंस वैल्यू की मतुंग इना कनागुम मियोई अमना लम योनबा नत्रगना मामा मापा सिंगना मसा सिंग मिंग लम की ममिंग ओनबा मतमदा मफम मफम की मतुंग इना स्क्वायर फीट लुपा सामदगी सौंगा फावबा लौंगनबा वारेब लौखिबा अदुना हौजिक मणिपुर मियामदा साउना अवाब खुदुंग सादबा मायोकना हले लुपा लाख मंगा पीबा स्क्वायर फीट लिसिंग अमा पाक सब लम अमा लैबा मतमदा सरकार लेपखिबा चना कानून असिगी मतुंग इना स्क्वायर फीट लुपा सामा पाबा मतमदा स्क्वायर फीट लिसिंग अमा पाक सब लमगी बेलू लुपा लाख अमा रजिस्टर तौबदा संबुगी फिबमदा लैरी मसिना रेवेन्यू डिपार्टमेंट लमगी ममिंग ओनबा लाखपा मियोसिंगदा अंगकपा मदि खुदोंग सादबा कया मायोकना हले मसिना लायरबा मियोसिंगना मसा मसागी ममिंगदा लम थमदुना बैंकतगी लोन लौनबा होनबदा साउना खुदोंग सादबा कया मायोकनरे हिरम सिदा सरकार के मई लेनबा सिंगना मियंग संमिनबा पुनिंग सिंगसिनरक्ले अमरमदा हिरम सिगी मतंग रेवेन्यू मिनिस्टर कराम श्यामना ISTV न्यूज़ का उन्नबदा वाफम कया थमलक्ले सरकारना यदि प्रजा की लैरिबा ग्रीवेंसेस मयामदु येंगगा हुजुजुकिति अदुम सन्ननबगी पोन अमदि लै अदुबो येंबो याबा करी तबो यागे दो येंगननबा यदि केबे व्हाटएवर अखोइना लौब डिसीजन दो अदुम मदु प्रजा दे हेन इनकन्वीनियंट ओइरे नत्रगा मदुने हेन खुदोंग चादबा थोले खोलले हरगदि अदुम खन्नरगा अदुम रिव्यू तौबो याबा रिलैक्स तौबो याबा पोनी अदुबो फॉर द टाइम बिंग हुजुजुकी ओइनादि यदि लमगी मैटर सिदी डिसीजन जे खरा कंक्रीट ओइना सत्तबा यादबगी तंजा अमा लागतना थबकसिंग जे लौखटपनि मिनिस्टर कराम श्यामना मखाताना फोंदोरपदा सरकारना लौरिबा वारेबसी करिगुम मियामना खुदोंग सादबा अमदि अवाब ओरबदी प्रजा सिंगी खलगा अमुखना सेमदोक सेमजिन तौबा याई हाइना फोंदोरक्ले अखोई मणिपुर हुजिक तौरिसे अदि लुपा करोड़ पीबा पोतो अदुम अदि मसी सिंसियरिटी खरा वाना बाई ताई डिपार्टमेंट की कनाउमसिंग और नत्रगना पैसा थीगदरिबा मीजिंगदुगा अंडरस्टैंडिंग दा तौरगा लुपा लाख कुंद कुंथ्रादा अदुम तौबा अदुम लैतबदि नते अदुबो पीपल्स की कन्वीनियंट येंगगा अदि प्रजा की अवाबदु येंगा अखोई सरकारना खन्नरगा एन बेटर वे दा तौननबा अदुम होनरगी इसिंगी अवाब लेतनबा उ थाबत नतना वाटर बॉडी सिंग अमदि तुरेल की हौरफम सिंग सेंगतपा तंगाई फदि हाइना PICED की एडिशनल चीफ इंजीनियर L स्वामी कांचन फोंदोखरे वाफम सिंग असि हैंगांग दलेबा इबुदो मार्जिंग की खुबम की अकोबदा उ थाबगी पांगथुप थरम अमदा फोंदोखिबनी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मणिपुर सिंधुना पांगथुकिबा थरमदुदा PICE कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट TS रोटोन SEL धवलो IS बिगाडोन KSS ललित बाबू अमदी सदर ईस्ट रेंज की फॉरेस्ट ऑफिसर E हेमोन सिंगमना अथोइबा मिथुलेन सिंह ओना सरुक याखी थरमसिगे मरी लेना हंदक नौना चीफ मिनिस्टर संगाखिबा इबुदो पोलो कॉम्प्लेक्स अमदी समुद्रोन अयांबगी खुबमदा पाक्सना उ पांबि सिंह थाबगी थबक सुचथखी एडिशनल चीफ इंजीनियर L स्वामी कांतन मखाताना फोंदोखिबदा सिंगी मफम सिंगदा उ यानबगी थबक सिंह असि मिसम मियामना तौबदगी संग लैबा खुकन पांगनबा अमदी राजनीतिगी थविनसिन यावरपुगुम तब असि लाइबक थिबनी उ यानबा मतमदा साइंटिफिक मेथड सिंह सिजिनदुना यालबदी महौसागी खलद पिरकलिबा अकाइबसिंग खरदक ओरबसु ngaktupa ngamgani amaramda स्टेटसगी पाइकलिबा थबक थरम कयादा डिपार्टमेंट अमगा खुसमदुना सत्मिनरबा कांदा माई पाकपा सोदना पुरप ngamgani यामद्रबदा पाइकदबा थबक थरम सिंह ब्लूप्रिंट अमा सेंबा मथौ चाइ हाइके आइदि उसे यानबा ngamni से कुकन पागन मी ओइने आइदर मासे लारों के सम्मान खंडे को
ओ नत्रगन मासे पॉलिटिशियन का संबंध दिखांगे अदुग मम्मी सिंह मुझे याद करता अदु ट्रक लो चुप तो तो अब मिशन कर लाते कि जो हाई नहीं अदु अभी था ना बिल्कुल जब सीरियसली इशू है kan क्या है जाएगा ये साहब वाटर बटन में से अब हम लोग से का इन थासन अनि से ये लिबर दिन तो ग्रुप में नाम तेरा मजा लंबी जो कोई ताक के है अब ना इसा इशू सी लंबी से साला का दिन में ये सोम में साला ये सीनियर जो ताकम तो है वो सीनियर इंजीनियर को सीनियर प्लानर को Awang Nongpo State Singi Government Driver Singi Apun Mamipam Amangasi Tagel Patleva State Academy of Training Gi Hold the Pangchokre Tharmadu Das CAF and PDG Minister Karam Syam YAS Ki Director N Pravin All Manipur Government Drivers and Technician Association Gi President K Manoranjan Namadi All India Government Driver Federation Gi President Milan Baksina Singh Bami Singh Sarukiyaki Thabak ke potha daba driver sing da asam kudo pot piduna ikai kumnaki saruk yakiba ke manoranjana driver ge punsi haibusi khunai da asoba thodang loriba sinphamni driver sing na mi abigi mamal yamlab punsi puduna sali haiba kaukthol oidabani haiki Karam Selna Apaba Kunai Ama Ohengi Harbadi Sinpam Kudimakta Ladiba Mio Singna Makoi the Sinariba Todang Adu Mapung Fana Lorba Matamda Oitokani Masigi Matakta Afaba Wakalon Kanmasangi Todo Watok Toina Tokpamadi Singnabakaya instead Asida Tenariba Asi Hai Singna Mayuk Narabadi Sakotpa Madi Miyamna Singtana Bistet Ama Ohen Mangamgani Haiki Blockade tawre mafam amada limit mga karani lere lambi de adi kaima pechan sakar demand tawre piu yadre moi harassment tawre aduna ai wakalo de driver union government driver union kaki wakalo na to private driver और ना सरकार की चेंज आप पूरी में ड्राइवर खुद ही मुझसे आप करते हो इन कुंजन लगा यदि तब तो विनर करी मणिपुर की टेक्निकल प्रॉब्लम में हमसे खेलना बोला वाइडी ताई तो लेकर कुछ कम खाती कोई नहीं खल्ले Mari Lenabasi Sang Yaudana U Puraga Sandel District Zopi de Infal Tamna Thaurakpa Tata Truck Mari Assam Rifle na Fare Matam Sadana Zopi de Infal Tamna Truck Mari Thautilakpada Headquarter IG AR South Ki Makadaleba Kunginipan Suba Sector Assam Rifles Ki Kuntamapan Suba Battalion Ki Personal Singna Sapi Kalongi Salukta Khamduna Sek Tobada U Thanayar Mathena Kibini Hari Assam Rifles na Atiano Matamgi Manungda Anirak U Fabangam Kibagi Matangda DF o Sandil na Thagat Pafongduraki Mamang Dasu Ayab Yaudana U Putorapada Assam Rifles Ki Personal Singna Phagat Palai Krabani Top Makaleka Digi Athokpam Pasuram Amadi Nilmala Anigi Masanupa Indra Kumar Masaga Sai Kunganito Suraba Disable Urbami Asigi Pangpam Chokpa Saktung Pangdre Hainangarang ISTV News na Sandokiba Akanaba Pau Adugi Tungda Social Welfare Minister Namsa Kibgena Social Welfare Department Ki Marilenabo Official Singda Poktak Piduna Pipam Chokpa Disable Ki Documents Sing Pibagalwena Athokpam Indra Kumar Gi Apokpida Si Minister Gi Sotareba Singi Tengbangi Makada Career Givers Scheme Gi Oina Lupali Sing Amasonga Gi Sekusin Nakre Mangolda Pipam Chokpa Thagi Mateng Otamsana Pinabasu Minister na Kangan Ki Hairi Hidamasi Gi Matangda Minister Namsa Kibgena Mahaki Duty da Matik Saba Miyo Singda Pipam Chokpa Hak Sing Gaidongwadisu Pidaba Tauroi Hairi NSU Aina Delhi University Yauna University Singda Awang Pok Lamdam Gi Mairu Singi Admission Amasung Protection Gi Helpline Hangduk Lagani College Sing Privatization Gi Mayukta Kongjang Sangsin Si Haina NSU Igi National President Feroz Khan Ngasi Congress Baban da Pangchoba Pamu Singa Unabada Phongdokre Paugi Mifam Aduda NSU Igi State President P Bankim Chandra Maitai General Secretary Sadanandasu Saruk Yaki Feroz Khan Makatana Haikibada BJP na Central Amasung State Government na Higher Education Quality Lehendaba Amasung Sahi ge budget ta Sad Kuntra Hantana Hapa College Sing Privatization Tauduna Senda Lambida Onthorapa Kaya Asigi Mayukta NSU Aina Kongjang Sangsingani Haiki This country we have won the student elections because of the anti-government policies of BJP, but you will see that there wouldn't have one incident of the student being harassed. Maybe it is from northeast, maybe it is from other caste, maybe it from other religion. We have tried to make the universities student friendly and safe for all the students, and we will ensure
if we come back in other again in the colleges, we will ensure that all the students have equal rights. Their university is theirs, this country is theirs, so they should feel safe, secure. We have won Delhi University election this time and other universities, so we will aggressively do that and help the students, particularly students from the northeast who will be coming to Delhi University and other colleges of this country. Florence Nightingale gi mapok namit ke mari lene na ngasi International Nurses Day maling mapam atai da pangthon bagum Nurses Association Janims unit na susinduna Janims the International Nurses Day ki tharam pangthokre tharam adu ka mari lene na Janims ki nursing superintendent P Landhoni na nurse ke simphan bo haudu lamba Florence Nightingale gi kathokpa amadi minung sigelwen thabak toram badu ngasi gi mirol na kaupam thokti haiki Handaki team city nurses a voice to lead. Health is a human right. Hadana sigi team sida pangthok jabani hospital sida lairiba anaba khudingmakta nursing sibu ningsing binaba mokhogi phama yai phamangol pinanaba gi damakta akhogi nurse na what khudingi asapot khudon tamjabani Kurai Kendra gi MLA El Susuna Mahaki Local Area Development Fund gi makada lupa lakh kuntra sangna Kongpal Kongkham Makhaleka de Saba Community Hall ngasi sanga khre Tharamadu da Hanigi Minister N Bihari Hana Head Pandit Waramba N Manglem Jila Parishad Member N Tumbamadi Pradhan Kananbalan Singman Sarup Yaki MLA Susindru na Kurai Kendra gi manung da leiba Lambi Singh Sembada Iram Khonglam Yahog Drabadi Isau Mayuk Nagadabana Iram Khonglam da Yum Sajilibus Singna Lam Khara Kathokpiyo haiki Mangliba Manglan Singase, Masi Kongpal Kongkham Nekai, the Natana, Atopa Kendra, Mapum Kaya, Manundasu, Akoi Soydan Kanaba, the Soydan Chokotmina, over Mating, and Soydan Lakani have do a Kanjay, Kurai Kendra Lady Papraja, Chinauzingi, Mapumda, Apiltos and Maruina, Lambi Panamna, Pahan Yaragazu, Ishing Tumba Lambina, Kaita with the power Yaro. Then in Japan, no one on the Incroser, the widow Ishana, Kana Incrossed our Agi Lamje, Suyami Henzele and a Kangiba, Chinauzinse. I did my development in a Kalaganda, Yamna Tangla Moigane, whereas I do Incroso, Viragadi, Karagar doors your way, Doneto Viraga, Karagar doors you Tado Piraganda, drainaging Kotorok Amazon, drainaging telephone, and the Yamato Corporation, Pianing. Hata Golapati Bunisa Sand Yon Bamapam Ohendana Bugidamak Makabi Zamiat Ulama na Sangsilapa Drive ta Ngasi Hata Minyotongi Akwibadigi Drug Sab Amadi Yonba Nupi Amayauna Miwi Taret number 4 ga Kona na Fagatle Makul Sing Adudagi Thang Amadi Katisu Fagat Kihari Makabi Zamiat Ulama gi Wangang Roy Hazi Arafatna Makoi na Makata na Drug Sab Amadi Yonmigi Tabak Taudanaba Watiam Bagamari Lenana Authority da Sinaragani Haiki Hojik Jamitul Ulmagi body singsina, Sangsal Leba Kontang Sita Leka Sigi, Hatagolap to the Leba Praza Sing Drug Chaba Yonboero, Season of Boero, Masimakatan, Exan Togigani, Luina Masida Leba Club Organization Sing, Amade Loop Sing, Ladiba Leader Sing, Buna Magna Leka, Mu Punamana Corporation Pirga, Angam Batak Leka, Siu Sing Dopada, Apaba Pautak Piriba, Sigma Makami, Jamitul Magi body sida, Miam Punna Sagat Minaga, Punna, Tangdu Letaba. Samazam same with the Honamini Haiva, Makami, Jamitul Magi Magigi of Famjika Tamjari. Manipur Public Library Hingalu Hainasip Minister da Manipuri Reader Forum Infalna Waka Cherol Ama Pisin Krehadi. Library of Sarkan Lausinba Sahi Ani Helabasu, Matau Tawanaba Senpam Amatal Langana Pida Bahabusi, Asum Kongtang Nate. Library of Sida, Kabar Padib Ahal Singh Amadi, Lari Pabal Lakba Mahiru Singi, Kanbiduna. Paramasina Saka ge poning singsilakli housing paugi marakta na atyan ba break ama luminasi. Admission started for BSc Nursing and GNM in leading hospitals like Yashoda Hospital, Care Hospital, Vijaya College of Nursing at Hyderabad. Eligibility for BSc Nursing 55% in Science in +2, for GNM above 50% in any subject in +2. Contact immediately Green Healthcare Solutions. Mobile number 09544 299 111. Quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma pang puding jam mane yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing offer me amon piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar andre. India gi ahanba National Award di Government of India na piba Silver Dew
मखल सुना लेजरे हाफ लीटर 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol loktak industry industrial state takiel da contact tobiu Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Come and enjoy comprehensive concept school Sangai Kaidawino? Kanano? Kaigino? Kaidawiyo? Masi pumna. Noi lebedi gari ahan maga tong ngamdrabane. Hula laga tongni khaliba namai doi kaidro. Senbun puthoga leibedi ngamdana. Senbun puthokna leiba ngamdrasu Imphal Finance salo. Ai jo ahan ba lei ngamdana Imphal Finance tagi loan oine lori. Imphal Finance na longbu manung de gari loan lobu yabni tong chaba pijeri. Adom na pam makal gari kudingma lobu be yabni. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu ephagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba May kitang kundani sale changdana return file tawnbagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur mayam punamapu amukahana taramna oksari makataba pauda Manipur Public Service Commission gi crisis amasung Manipur gi nahasingi maraibak haibasida nomagi oiba miyam gi khana nainaba ama Manipur Press Club ta pangthokre Parents Forum Group of Aspirant MPS sina sindana pangthokhiba nomagi oiba khana nainaba mifam aduda Social Scientist Dr. Dhanabi Laisham Mahiru Lup Singhi Representative Singh amadi Scholar Kiana Sarup yakhi Ngasigi khana naina bamifam aduga mari lenana Parents Forum Group of Aspirant MPS sigi General Secretary Suresh Thoksom na phongdorpada lesing nitra taruk base ki MPS sigi exam mayuk nakiba Mahiru Singhi maraibak asigi matangda sab sabawarusun ama purakna bokhonabada Manipur lengakna miyang sangbiyu haiki मैमसे सिने सही अनि जना केस तौदना असुम legal हमदा हिंसागी थब याउदना हाइतारेको सुमना असुम बजे फंगबिउ तुंगी साइनाउ मयामगी दमकता असुम तौबिउ हाइना तरकोसे सही निसुन कोर्ट थेंगरे सुप्रीम कोर्ट ना अनौ इंस्ट्रक्शन नम तौरे कमीशन सेमबिरो अदुगा अनौ कनो ये चुमना तौनब येंगबिरो हाइरकोगी मतुंगिना असि सिगी डिस्कशन और पांगथोकसबनी कोगी इंक्वायरी सेमबिदोरिबा सिनाउसिंग नसु असुम तौबिरगा तुंग होरि बिसानाउसिंग खनबिरगे हेना फबा छात्र सन्नारोंसिंग जोंनोद मतेंग पांगबिउ BJP Thang Mandal na Sinduna Kaibul Lamzauda Mandal gi Executive Committee gi mifamama pangthokre Tharmaduda BJP Manipur Pradesh ki Vice President M Asti Kumar BJP Bishnupur District Committee gi President RK Bimola Devi BJP Thang Mandal gi President M Manauna Maruiba Miyu Singh oina sarup yakhi Vice President M Asti Kumar na haikibada Sarkar asina sakot tharangi oiba thabak tharam kaya paikhalabusu miyam na masigi kanaba logdrabadi sakot pada thinthaba lamdam ama oigani Chief Minister N Biren Lusingba Sarkar asina mamangda amukta tawkhidriba top mawongda Singh amadi tam animak punna sakot minanaba wakhalonda paikhalakliba thabak kaya asi BJP gi karmi singna magi laikai da leiriba swatharba miyo Singh amadi mima nadraba yauna miyamna phangba yaba kanaba Singh adu marik sumna khangan biyu haiki kana wari yum sabang undam kana leri retin sabang undam kana leri Lai mo undam kana leri oles pajin undam kana leri lukharbi kana leri kudong jaba pundaba sumo mayam da khangala kanda koi kudong jaba da kudong batai masi ki facilitator letter se akoi BJP karmi no oisi sine mayam ne ya tukar Pradhan Mantri Awas Yojana gi makhada Bishnupur District ki Ward number 9 da leiba MD Jalaluddin Kawam miyo sina Yojana asigi makhada lakpa loan gi senpham mahaki account ta sanglamdana atopa rural bank ta hangba miyo amada sangduna leiramle Marilena Singna Yangsan Bio Haina Kwakta Kuman Awang Development Youth Club ki Secretary Muhammad Abdul Wahidna ngarang Manipur Press Club ta pangtopa paumi singa unabada phongdokre
Jama Jalaluddin Hairiba MD Mahiruddin Hairi Miu Asigidi in the Derek family Akoida substantial evidence to Pasuo to Bungame. Hairiba Simbam Asi Kanana Pungum Tui Habasi MD Jalaluddin Pungum Tokura Haina Akoigi Makai de Gidi Tamjay Aduga Video Sapna complaint letting Manunda first installment Kaki Budi Akoi Nulis Lejode second fiesta Kaki Simbam Asi Akoi complaint letting at Kaki Aduna maha hairiba video sabasi akoi koka kuman awang diploma jut club na mak akoi gi DRD gida leriba masama akoi pamjade maha suspend tawa pami maha na una tane ba munga tawi sem busu thawai daba adugo official sing busu thawai daba ne logjai Manipur Science Communicator Association Namadi Manipur Science and Technology Council Napun Sinduna Akam Patuleba Nelita Satariba Science Meet Lising Taragani Pangamari Lenina Ngasi Layapa Sangdam Nabama Pangtokre Class 3 digi 5, 6 digi 8 amadi 9 digi 12 faba category ahum tona khaidoktuna pangthokiba competition aduda mahiroi saniromna sarup yaki Peoples for Animal Manipurna Forest Department ki miyang makada Loktak Development Authority ga kusam madana World Migratory Bird Day ki tharam pangthokre tharam aduga mari lenena Loktak Park ki akwibada leiriba ngami singda LED light sizinaduna nga phabi ganu saktaba lapu usik singna saba nga masa sing hingan si haina numin ini subna chatagada ba awareness program su hongdokre tharam aduda Forest Department LDA amadi Bisnupur Police ki personal kayasu sarup yaki Loktak Park ki mayaida yum saduna nga fariba mafam kayada loudspeaker sizinaduna amadi koina satuna pangthokiba awareness program adugi matangda People for Animals ki Managing Trustee Chairman Bestwazina awareness program asui hayengsu makhatana part asigi akoiba mafam singda chathagani miram degi lakpa usik sing nungsibiyo makhoi ki saktapam PC haiki miram degi pairakpa langkoi usik sing ni mini haibadi World Migratory Bird Day Numina Sigamari Lenena People for Animals Manipur Forest Department Amadi Loktak Development Authority Homna Loktak Pada Sida Saidang Liba Usik Sing Amadi Langkoi Usik Sing Namte Fanaba Paugen Puri Maruaina Loktak Pada Sida LED license Naduna Nga Pariba Sina Loktak Sida Leriba Nga Big Liba Nga Sing Paktang and Padokiba Amadi Masina Pirakada Basating Singna Usik Sing Siauna Koi with the Pirakada Basating Sing Sigi Ubo Paugelni Asigma Paugela Si Hayang Nonganda Hybrid Dead Megitang Taram do Sidana Loktak Park ke koi wada khundariba miyam asida poster amadi plampaging entokuna hairiba LED light sinaduna nga phaba amadi atopa Loktak Park asida saitheng piba yaba thabuk thorom sing hantabinaba paujel puduna chatkadaba duguma campaign Sagolbang Khewadagi District Hospital Home Yaningde Haina Youth Modern Club Haraurona Thadro Posterol Amana Kangalakli Sagolbang the District Hospital Sabio Miyam gi apamba lenga na tabi drabadi madigi tholokpa afa phatige daipta lenga na pugudabani Sangsilapa Khongjang Kudimakta Club Asina Mapung Fana Sakwatkani Hairi Ngarang Tilpung Mari Makaram Taba Matamda More Commando Amadi More Police ki Apun Khutpu Amana Nupi Amani Sagi Polam Singa Kwanana Fare Farba Mi Adudi Manglam Singh Zau Sahiyang Kai Manga More Ward number 3 Degini Mangonde W White tablet Sanitara Brown Sugar gram Yankai Froza tablet Marifugamari Sido Ephedrine tablet Lising Amaga Yankai Amadi Myanmar gi Paisa Kharasu Fagatle Hari Yoga Physics Institute and Studies Manipur MDU branch Yaskul Police Lane gi Sanroi Singh Amadi Waza Singna Sekmai gi Awaba Tarba Angang Anida Lupali Singh Tara Khusinakre Hawam Kulabeju Memorial League Cum Knockout Kang Tournament Ngasidagi Siri Gopal Dev Mantupta Haukre Gopal Dev Kang Khut Yaskunasin na Pangtupa Tournament Haudopagi Tharamda Advocate General Aramba T.I.S. Ibol Singh Manipur Kang Association President M. Nabakumar Sarmana Maru Bamir Singh Wena Saruk Yaki En Mani Amasung Ais Kulabeju Singna Iramba Maitei Kang Sanaba Amasung Kangdon Haiba Larik Amasu Fonki Chief guest oina T.S. Ibol na haikibada Kang Masanabu Pamjaba Amasung Sanaroi Singbo Yokotpa Yamna Maru Oi Tournament Asi Hena Pangthoknaba Anoba Kang Sanaroi Puthokpa Ngamgani haiki Council organized function अखोई टूर्नामेंट से मतन सानबा ये पाउची पाउडा यावे बेलन अखोई मते कापला अखोई असम की pasar की diskusi dasu काम सानबी पाउची याम कन्ना सानबा याव पाउची याव टूर्नामेंट से लेकर सही मदा
ani ahumlak tawbisi adum yang masina ju nuai Hauzi Roshilapda Maruba Pau Amkahana. Lam Giming or Mother Sarkan register Tobic Senpam, Kahena Wankat Kibadigi, Miam Awabakaya, Mayuknare. Miam Kudongsana Paikat Tabakni, Masina Awabu Evidabu Orbadi, Amuk Sarkan Miam Gi Kalaga, Sandok Sanjin Tobaya Haina, Revenue Minister Karam Samna Fondurakli. Amasung Isingi awaba laitana ba u thabat natana water body sing amadi turel gi horofam sing samgat patangai fadi haina PICED ge sip additional chief engineer S Swami Kantana Fongdokre Hauji fabu gi ISTB na pijari ba paw matang sida loijare miyang tabiri ba mayam puna mapuso am kahana khurumjari